twongeye kubaha ikaze rero muri aka kanya. Aya ni amakuru agezweho muri aka kanya kuri uwo munsi ku itariki 4 z'ukwezi kwa munane 2025 mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, ni mu ishuri rikuru rya gisirikare riherereye hano muri aka karere ka Bugesera ahazwi nk'Igako. Hagiye kubera rero umuhango wo gutanga impamyabushobozi mu basirikare bakuru abagera kuri 81 bagiye guhabwa rero impamyabushobozi barangije muri iyi kaminuza iri hano Igako mu kigo cya gisirikare. Aba basirikare rero bakuru bize amasomo atandukanye, harimo abagera kuri 20 barangije muri General Medicine, mu gihe rero abagera kuri 61 bagiye guhabwa impamyabushobozi abize Military Science. Nkuko rimaze kuyabwira 22 ni abaretona naho 61 ni abasuriyetona bize mu gihe kingana n'imyaka 4 nk'ibisanzwe muri kaminuza. Rero aba bose muri 81 bakaba barize imyaka igera muri 4. Izi mpamyabushobozi bagiye guhabwa rero zikaba zizabafasha mu kugira uruhare mu buvuzi, yaba mu bya gisirikare ndetse no mu buzima busanzwe, mu buvuzi rusange ku banyarwanda aho bakenewe hose. Ayo ni amakuru muri kugezwaho natwe muri aka kanya anyuzana kuri Agent Catholic update. Tuza mu kanya kubagezaho rero amashusho agaragaza uburyo uyu muhango ugiye gukorwa hano mu ishuri rikuru rya gisirikare. Mu kanya gato cyane rero mu gihe turi kubatunganyiriza amashusho agaragara neza rero agaragaza uburyo aba bofisiye bagiye guhabwa izi mpamyabushobozi zizabafasha mu buzima bwa buri munsi no kugira uruhare mu buvuzi yaba mu bya gisirikare ndetse n'ubuvuzi busanzwe ku banyarwanda. Barere mu byiciro bibiri, 20 ni abaretona mu gihe 61 ari abasuretona, bose hamwe bakaba ari 81 barangije mu ishuri rya gisirikare hano Igako ni mu karere ka Bugesera.